Bismillahirrahmanirrahim. Nahmedu ve nesta'inu. Biz Türkiye'den Umut Kervanı Vakfı olarak Afganistan'ın Mezar-ı Şerif bölgesindeki muhacirler kampındayız şu anda. Muhacirler reisiyle beraber onlardan aldığımız listeyle en mağdur, daha yardıma muhtaç listelerini öğrenerek şu anda gıda yardımını dağıtmaya çalışıyoruz. Kendileri bize bu konuda yardımcı oldukları için ben Reis Bey'e çok teşekkür ediyorum. Diğer yardım eden kardeşlerimize ve Allahu Teala en kısa zamanda alem İslam'ı bu sıkıntıdan kurtarıp ümmetin kendi ihtiyaçlarını kendi içerisinde giderebildiği günleri görmeyi Rabbim nasip müyesser eylesin. Bu konuda yardım eden hayırseverlerden Allah razı olsun. Rabbim kat kat ecirlerini versin. Hasarlarına şifa, dertte olanlarına deva, borç olanlara adalar ihsan eylesin inşallah. میخوایم که یک چند لحظاتی وقت شما را بگیریم از مهمانای ما که امروز اینجا کتی ما حضور داره اینا بسیار خوشحال هستیم که کتی ما مردم کتی غریبای ما مردم مهاجرین ما مردم اینا میایه کتی اینا همکاری میکنه واقعا که اینا یک دلسوز آدم هست که اینجا از ترک اینجا آمده به خاطر غریب فقیر مردم اینجا همکاری کتیشان میکنه بسیار خوشحال هستیم واقعا که اینا یک دلسوز مردم است که مردم افغانستان اینا همکاریشان قبلا هم کرده عالم میکنه بازم میکنه انشالله اگر کدام نوع مشکل اینجا ایجاد شود بر اینا ما انشالله کتینا همکار هستیم اولا خو مشکل انشالله نمیایه اگر بازم کدام نوع افغانستان از خامخا مشکلات خالی نیست اگر کدام مشکلی باشه انشالله در اینا ما گفتیم در قاری صاحب محترم نعمت الله هم گفتیم که ما در خدمت هستیم هر نوع همکاری از پیش ما انشالله به دست ما بیایه انشالله کتینا همکار هستیم کدام گفتنی دیگه نداریم خب بسیار خوشحال شدیم که اینا را دیدیم تعارف پیدا کردیم اینا کتی ما مردم اینجا کتی غریبای ما مردم مهاجرین ما مردم همکاری کرده انشالله بسیار تشکری خاص ما از پیششان میکنیم کامیاب خوشحال باشیم هایت گل نام پدر خب بگو تو زمان اما نام پدر کده نام پدر خب بگو هایت گل محمد موسی حبیب الله حیدر حبیب الله حیدر حبیب الله خدیر حیدر نوشته است گلاب روز فیض الله یا وزیرا
آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. آمين. İlahi ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Şu anda 40 yıldan beri mücadele eden Afganlı kardeşlerimizin muhacirlerle bir araya geldiğimizden dolayı, bizi bir araya getirdiğinden dolayı sana binlerce hamdü senalar olsun. Amin. Ya Rabbi şu anda Afganistan'daki yönetimin İslam, Kur'an'dan şaşmadan muvaffak eyle ya Rabbel Alemin. Amin. Ya Rabbi muhacirlerimize yardım eyle ya Rabbel Alemin. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin ve Erhamer Rahimin. Şu anda sabahtan beri bizimle beraber gezen reisimizden de sen razı ol ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi dünyadayken İslam üzere yaşayıp imanla ölmeyi cümlemize nasip eyle ya Rabbel Alemin. Ya Rabbi düşmanlarımıza karşı bizi yalnız bırakma. Bizi rahmetinle, fazlınla, kereminle destekle. Ya Rabbi şu anda bu muhacir kardeşlerimizin en kısa zamanda hicretlerine son verip herkesin kendi evine huzur ve saadet içerisine ulaşmayı nasip eyle. Bize yardımda bulunan hayırseverlerin hayırlarını kabul eyle ya Rabbel Alemin. Rızıklarına bereket vere ya Rabbel Alemin. Ailelerine huzur ve saadeti nasip eyle Allah'ım. Amin. Amin ve selamu alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Amin. مظلوم ملت افغانستان شما ما کتی زل حیاز کم دست انسان کمک مرسته میکنه شما رو خداوند حجر بده صدقه شما رو خداوند قبول کنه بله Şunun adı var erkekler. Erkekler şöyle bak. Bismillahirrahmanirrahim. مننه دغه مېلمنو استل راغلي دي نو له ترکیه له دغه مولوي صاحبانو استل ته امید کاروان راغلي دي موږ له د بجسو او زوریدلو افغانستان له ولس سره کومک کوي مرسته کوي د دې سیو جهان تشکر کوم استل راغلي دي زه خپل مانم اجمل عبدالولي مسافر د سیده افغانستان اسلامي امارت د مهاجرینو د وزارت لخوا د جوزجان د ولایت د حامر پایس باندې دلته مقرر شوی یم د اقدام مجدد په بس کې نو اوس دوی سم خراغلاس وایم چې راغلي دلته جوزجان ولایت دلته بجسو او مهاجر خلکو سره د افغانانو سره د مرسته کومک کوي الله دې ته هجر ورکړي وما حللنا البلاء مبين تشکر شما محمد آلتی صل محمد بلادر اسد الله ايه رئيس لیلمای عمردین لیمای عماردین ود برا ود عبدالحمید أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيهم وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا